بوی دستی بخور بوی دستی مخور تا بوی دستی خور جهنمیه بوی لنگید کابینه که بوی لنگید داره تب لنگید دته که جهنمیه لو چطور دوزخیه جمع جهنم مسیحی وین دان دستی پی کنی خب داره بخوش دگر عکه داره که خود خود پی خلاص وین که من کافره پی نیم بخون هوا حبيبي تشتی که او جام گوتی ما هوا بوخره جام وين شدكن وين دستي خو وين بيجنا خو بو عاكي كنا خو بوك دكن او بوی فنزدان دستیت کنی نخه نوبل ودان ندخن محمدي تا كنا خو كافر بوك دكر بس ایوه اما چوزور ایوه دلاره چو بس نوکر جمع هوا اما طهارة دیستمتی يوش دونو کی هره ام نكوش وان سر خدا كن اما چو ام دان كابين تو بريگو كنا خو بوك دكر دست مال عادي باشه معطل باشه دستي خو برادرين دشو تشه تدرجه و بوك دره ايوه و عاكو گيد كابه بار درناقه و محمد دستی خوشی نداشتش کنه خب خیر کم یعنی رو اسلام گشتک دستی خود ايوه سوبینه نوشون ايوه متخلفن جماعت صحرائي كي وارن رجوع برودالين تدان دکه تا کنی خود نشتی توتی سر لایفه دان دکه توتی خلک نصیحه دکه توتي كده توتي توتي تك جماعت الصحراء به اوروبا تك مقارنه كي لوقلت الكره وحالت الكره خیر چمو وقتی يسوع المسيح بیاد تبي يسوع المسيح ده برج ايفل دو بیلد برج خلیفه دو بیا مسيح تبين الاسرائيل وسط بي مسيح صحراء الاسرائيل بي يهودي بي معيشه يهودي ده عايشين هاونو هشي ما بيهوديات نه يا مش عارف كل ما صفاتي نبي انا يهودي عندك باي انت تبين وسط شودر ونوسط صحراء ياك نبي يسوع عليه السلام يسوع عليه السلام ده برج خليفه دو بیا ولادي لا جند شو الوردي مش برا مسيح احترام که تمام قرآنه تا مسیح حز دکه و احترام دکه تو مش برا نو مشت شورک پیس بکه تاکر تا فات کتاب خو کفر دکه تو خبر شورا کتاب خو را دکه يلا علم امجي اهل الجام الكتاب تلايفه ده احترام بالفعل كلام جتا خرب الشورى ترى قلنا منافق بالجام تلايفه نسكني المنافق زي ما قلنا شراب خالك معك شراب خالك معك نواكي اس جماعتين قولا واحدا مادام الجام شراب خالك تلايفه معك تاثير دكه جشتنا لا لا منافق لا تبل لا تاثير نوكي لا شراب خبر بخالك معك تمام انا خبر فرد وينو ما موجود جيستو فاكي جيجار داخل وينو ما جيجار موجود جيجار داخل جيجار وينو ما موجود مسلماني متدين اي كرمانج دجمنه كرمانجا قشتك انه كنت كده كاف ارتق شراب خالك رادك انه وين منافقنا وين لجند سيردكن وديت وقلاقه خبيست لو نبيست جون دان كرنت دان دكه پیغمبري عليه الصلاه والسلام لا اوي بيه لصحراء بيه لبن شودري بيه نا ودان كرنت دان دكه مريم العذراء دي برج خليفه دو ولاده جنده تختري جنده بروفيسيلي جنده خدای زوني كي مريم العذراء قديسه اكل امريكا لكن يا حبيبي ايج مريم العذراء دو خدي ماي ايج عيسى عليه الصلاه والسلام تشيكر ونفخ بالصوره قديسه خدي ماي وين خرج في تشتي درعفن وين دهنت تهمز زينه مريم ددن المسيح خداه قرأت في فهمك كلمات هو القاها الى مريم فهمك شورى خداه بخداه لو وين بخد تهمت ديكي بيخبري خد وين تهمت زينه تددن لا تهم لو كتابتها تهم المسيح ده هو كنت يا حول الله ور عندما صار نعقل بونديا هذا سورة التحريم داود ده تهمت تفسيري في سورة تخير دانوخ تفسير السورة تخير دانوخ يا منافق هذا لو تفسير دارخه طيب صورج متابعين تمام صورج متابعين جام خدا تمام بيكسر خو بقر بيكسر خو بقر صورج متابعين را يا جماعة شل كلا كواي كل واحد يفرجي شيء لصديق اللي جنبه يفرجيها وقتك تقول فرجيها القصد القصد بالمهبله يعني فرجيها ده بفرجيها تمام القصد بالمهبله فرجيها يعني القصد بالمهبله لا تحريف معك كان احسنت فرجيها تمام بس دقيقه جون طالما تقرن ما تفسير الاستهزاء بدين الاسلام شيء الغلام على سيفي شو شيء عميقو حرفيا فهمدك كلماته في كلماته ما فهمنا كرم معنى سيجند فهمدك انا دارم جميع كيدن واجمر في مسألة فهمي مكلو لانه نال كيفي منه تمام فبقول بكلماته ما حرش بكيفي خو قول جون بدي طلب اشتاق خوستن حردك تنفيس ناكل لانه انتم منافق تنات تفسيري في ايات دار نخي انا ريت درع تجي درع تفسير ايات دار نخي تفسيري في ايات دار نخي وايه دي هذا خاصة في زبالة نوف ملاتي بكرموش دارن وارن دي مسيح كذا ولا ابسولوت واكيد تزبو مع احترامي فيش دينات مسيحي وبروكت ما مسيحي تزبو ولا مجال بغير قادة بس صدق الله العظيم بس كدو ما اخذ جي مرة العظيم لسار شوريتا توليه كرنا ما اخو نازب ولا ما خلقي خدامة ايوه خلقي خدا احترامك ايوه اشتهف دينيته هذا خوازم و جرسومو و اواج نوف ملاتي كرمانش داره معنی ملاتي كرمانش كونه بن جافده حس کن و جرسومو نوف ملاتي كرمانش دار ناته فنتن چکرن لانه کرک ام دو شوره خوده بمشن اموارن شوره خوده بخوینن نه وارن و زباله بخوینن اکه چوش لایو خوره و شرح کم انو فرجی ها چیه
عكب بابا إنه أبو وينوف شاقي جنك دو تراميز دكه عكب رانو أبم این أخلاقی قشکه مگه که به و شورنا که آن گامراندن ایوا شیخ بخو بر و آیاته دو فایده که ایوا تجوتیت وردایی دو چه که باقل بن باقل قرآن سورة النساء 171 دو دبه خدا دبه نا خدا ازم کی تداوده ده المهم دبه کلمته القاها الى مریم بس خدا شوره گنده کت مریمه فهم گل که کن گل شوره خدا کن شوره خدا جی مسیحه ویجی مریم در کتی او جی مسیحه موان گل مسیح کن نامه و بیلن وارن دی محمد بماشن ام با حدیث و اعتراف نکن میلادی محمد جو قرآنه بمده که بتنه طيب خالص هاف كتابه طبعه يهوديه نايته فبقلبا يسوع المسيح هو شورى خدا ويحققون هوادون وين خلاص كان جهنمه ايمانه وبمسيح وخلاص دك وين كي برا نهارن بس وين كي بمرن اخرته خوب بفكرن وين اخرته خو نفكرن فوين كي توليه بمرن وين وانو كي مثلا ما پر نقاش كر المهم يسوع المسيح خدايا ويحققون هوادون وملاتي تاور تفتح مسيح قابل كريا كيا کرمانجه زردشتی بین جا ایرانه هات المسیح قابل کرن و فتلین چینور طيب جست پرنم از محاوله کم هنک تشکه او دارخینم تکبیز کن مشارکه کنی دخوازه کتاب انجیل بخینه رقم دو یازمیش که تعلیق آدم کتاب بالاشت الکرنشتی کتاب ابتاگینه یا جی سرخواست رقم دو یازه کن و جورجی متابعه لیخن